Ng3g3 hey Ng3g3 me ma last one ano ma te se wo ho te se kukura janan kanya me an Ng3g3 ka onti UK ne ho kan Ng3g3 omo papa no maame no ye moa ene edi bia wo wo mo Ng3g3 wa anya careful na me tisim bi Ng3g3 wait Jimmy too much. Owusu for another Sunday, another beef. After say a year, so Owusu Bempah away now sorry I pay and a cotton the great show. So Owusu ready a full package pa. And now a year Owusu Bempah and there will be good mountain so to say a dear penny beef or baby fee and a battler on the coconut air battle no on one kind was some more battle pa. Na enye physical pay. Spiritual so eka ho bi na ensema so Owusu Bempah ba be kana busua ano den rough chesem kofo mu de apiepiem no agada din gom chema wutumi wom afiaso asdega Ng3g3 Kwaku Annan Dr. Bawumia IGP Dampare former IGP yes omo nsem ni na bipiem a utimi se Reverend Owusu Bempah nani abrepa na nsem no sanse dosu ntine menya abote na madwudwam nketenkete na afibedini na ba besomo enu nti ana me so se obemi on subscriber tem no se de be ya emre bebia no so nsa betumi akabi but kai se obemi on notification bell no so na bibia so enye kama betumi so akere wadwe e comment section ho na bibia so aye kama pa na bibia me start every name Kwaku Annan be tena bonten so ekasa ye de fa bra Reverend Owusu Bempah kopiem wo UK ma Ng3g3 de nwira white bi ese form edema Reverend Owusu Bempah se ontitia so no chise chi Reverend Owusu Bempah be kaya oba bonten be ka se na nkama Ng3g3 episode to na duro ma ode ne nan krampo boade ntotwene so video be tom bonten so no na Reverend Owusu Bempah etitia so ode ni je etitia so wasa so akasa ansem ni biem na enya no nko ahu chese sire wasie di ma Ng3g3 atam no Ano dem papa chese eba kai se ma Ng3g3 so di audio bi aba Kumasi hotel chopment bi yes akokon kwan sensem bi yes ni na no Reverend Owusu Bempah atumi ano achese nya asem keto yedi kan bo ho na yenti ho no ensem embra ye ba Kwaku Annan so ponche sa wache ede agu no ho no yabo ede rem me call UK ana Ng3g3 mu be hia me atiefo mu ntie me microphone be hia me airport me dance fo ma me besi any sister Nana, Omina me witnesses. Muntie me. Emily Grant so. Emily so no kan osofo. Se me de bonni ni metrim. Mako UK. Madofo na ebe hia me. Osofo. Omukuta flower ni bibia. Etimi duru hono ma. Ng3g3 ebe matu. Ena ode ade bi sefom. Ena metietia so. Enti wo hage me mesme hage no. Eho na Awurade ka kire me se ma mentia sa ade ni so bi. Munti asma me kan yo asma me kan ohun o ma no mo ni na me dance for first one dey me tiatia so na second one o dey be say mum sase me tia so second one no so for me fan chain am dey na pia to twene ye eno na me kan say no video ni dey ontimi fa ma abonten etimi kan say men tiatia so ni ti one say first one am tiatia so do dey ba na second one na first one me tia so me radical search am say me tiatia so he asma me kan so for be che me dance ni obi sondae santam kra na minyanko UK yesi nipa no Germany ka sofo be chwa no man ka mema na boni pa ne din me yeso se me ka sakra de Gabriel nipa no otie bi osofo nipa no sondae na me ko UK na airport Ng3g3 de adia ba be sefo me tietia so no se bibi bowra me na the outcome ni de nipa ne kan very bad santam nipa no sondae ka che sof be na me ko UK nyame ya me dance ni ana sofo beti so an kan kirem se senen obi aso da ye ehu osofo enti esi ya chi ameka na sofo beti ka se papa lady be so da ma sofo beti kra ma me ni lady ni kasai emo narrative dream ni nyina ma sofo mi hu dwiri me sere me count ma se na me Ng3g3 no me na me mfi no but minya no ho time senka nyame be fa me so me na janye ma bi ama na jai bribi a oye nya Ng3g3 na obetena ayisu a na ofrefra konfo na konfo ye hwanhwan bio na konfo hwanhwan na konfo hwanhwan enu nti na me catch apostle na tina ene sofo be echi mo se me mpese Ng3g3 ebe wo me life mu because ade a oye na ma catch sense me mpesa oboba konfo din wi na ba be bo Owusu Bempah din se papa ne me ade no obema ni pa adwena fa me ho enu nti na me pam Ng3g3 no me pam na obonso akosu
Actually, my akitwa, any soft betche, any apostle Natina, no matter pacho, me pamon gaga 4 times. Can you apostle? Those days, can me pamon gagache. Tell me, can Montemasi. Oh, no more patch on a mijaye. Oh, sir, because a true baby, me who some cassette and gaga wunti. Oh, betron manabo boba confunding. And I conform one, and I conform one, and oh, say, Papa, Owusu Bempah, me papa. And I'm saying, me friend go phone so, and now friend I'm saying, Sadi I am pet. Because the way I see Boba confunding and Bobo me in Pau. Now, me get Osromio, and then what you two know. Yeah, me to catch and get someone from what me su. Let me fresh off of bet you su. I didn't get slow powers as soon as say, me pamano. Nanga slow chain bibia. Na ngageno, utie, or sofo. Engageno, Kanyamian can get on UK. Nikun ema no 28 days. Me na me ma besi kasaye. E no de ne krata ye ne ma bi cover ngege na ngege da so ti UK ho besi ne. Asma me kan ngege se me bo opomra bontemeka. Papa no de because of try tro no yen grateful. Oba be ka nya no kre. Ah. Da bi uti. Enye ye won so ba be be different. Uti. Ngege be ka se enya no kra. Ma me besi ye me dance ni. Even apostle Natina e me dance ni. Me say no kra pefe. Yamanu 28 days. Also for munyimini. Na metesi asin gagese. Me make aso mi anko she Kumasi hotel baby. Ah, won gage. No ni apostle na eba o. Oni apostle nyina na me make aso ofun so. Satan no musuro apia biblical. Enam se hwan bi. No musuro bi so ka ho. E no mo ba ya apia dia prosifo bi ba ha. Eti o musuro na me ka jonso mo de momra. Because the apostle ba be ne faso was to say moba na de moba minimu nyina be kokumase obi akra hu yen e na ngege kati ho na ngege wei tie ngege wei se me pese me no da me ba UK anka nya ho kra na nka privilege ma me wa be no kra abanka wa be no kra na kama be no kra wa kana sem we kwad wa kana sem kra me ba UK we grad we yi nsem ni anu sentence no wanye ni ko so papa ba UK ni nanka obeto we yi no kra wi ono na maguase awie we de papa asem papa ye benya brena ya ye na ba ku bi a osofo mi ntwa no me ba UK ngege person me call restaurant ngege pese ngege wa anya careful na me tisim bi ngege we Jimmy too much me Owusu Bempah me pew awurade na ma me no matena da no uhu ma onhwe wo ebi ni wo anoma ete se wo ho te se kukura janan unma bo bi afen kukura janan akrompa sa entecha kakraka ni bi boaboa ne ama o sebi toilet wo wo na ho kan ngege oba airport oba ya matu cent bi afa me so ba ye me se anopa no open tem to 1 pesti ebi ana o feel say e fa ni say o delay tie bi o huru nanum keke na why am to center farm so no but enu achi maba UK oni apostle aba besra me apostle ti se me ti sei ma me bie na no a center meeting ne nye ma me besi efrem o se papa oni ngege nkasa owura bathroom 5 minutes kura nunu apie engage me ma last warning me dio ya wo nkwa de odi abra me keso me nya bi da ba odi abra me keso me ka no kra kiro me chinkwasi asem na so so Owusu Bempah punches watoto e de mama mingige na otimu se didi atam no ano ohye yes o mama mingige last one na so we jade nyoma na wo ye na no onu so tisima na de besi no be de ibenya esminim se kiane ken mama mingige ono so e de reply ebeba o de ba yeso de ba beso mu kama pa ya fa mama mingige ensam na entonche na we krampo de be kan say part 1 kokko na so de ne ya fe ne ya gbawura ne de ne part 1 mu because bibiri na wo kire de beba later abusua obenkai se Kwaku Annan se enya ade obema eye sofo bia ahyem competitive first night obekos why expose asofo na Owusu Bempah aka honsem sanso so ana kwan fa so mu beef ni na start ye no waka ho asem chese punches there wa to be left and right and dey ma Kwaku Annan ka ye ba Kwaku Annan de no so anka na me first question ye papa te so oba be also be ye expose no ambo osofo me expose Kwaku Annan si anyina ya Ghana ha hwe sa battle we any Kwaku Annan battle no more spiritual than physical nyame peso fire so stop Kwaku Annan against asofo mo Ghana ha
because so for mo Ghana na binom mpese on very active because official ko react e be ka say oh so for penny ni kwan say oh yes sir but me kan okra kire Christians amutie me ni asofo amutie me udi agro nowadays social media obi de nano betimi asenyuma papa waye ya nyame adwuma for so many years ya ntro no makwaku anan wei sebi o me kan na ebi obi antimase anankofo antimase me ma hwewda mamma Scam wa current odan na aseme peka akra ma na wo menya wo hwe osofo Jesus Christ or say munya nkwasiafo anifrafo akwankyerefo we Yesu na kaso we nye Peter we nye James we nye John Jesus osofo to asubiem so read verse 17 no yenko 18 no so nka yo papa verse 19 no osanju sisi say mu anifrafo na je sa temdidie no patron Yesu say omu ye nkwasiafo anifrafo akwankyerefo ba bi kra de oso omu ti se funu eda casket mu efunu bi aso bon na nipa ye do tutu funu na je se Yesu di o matempa wo na je se omu ye tiase awu efunu yehu casket na fe but ubebie so de wo mu tantantan enti Yesu at the Pharisee for the scribes and the Sadducees etoto efunu eyade a tan efunu yade a obi no no opes hade ni bi no na brabo na se kwan bi so no symbolically Yesu pese o chese ankrofo no se mfaso ni muso muti se funu aye kwakotoma twene efunu bi aso mfaso ni funu bi aso now Jesus na kasa yo osofo ti se Yesu se kwasia kire de akwasia se no kaso obi agimi onim nyansa e kire ne agimi se no a kofo bi won mo sofo omu deserve si emu omu hunu omu level e wasasi so osofo ma me san kan asem wi Herod esuma se yenkonkoche Jesus Christ mra Matthew chapter 23 one verse 3 one say awowo ni nhuritiama we Yesu na kasa o Yesu efre Pharisee for scribes and Sadducees so mu ya awowo nhuritiama na tse so mu papa no ya awowo omu maame no omu papa no maame no ya mmoa ene edi bia awowo mo to mu ya nhuritiama mu ya awowo mu ka poison ene fi omu mu ba ento nipa bia do beto wo ho bia na wo ye demon na ye say witchcraft spirit ene tu mu kwaku na beye tinimu kwaku na unim say spirit of witchcraft eti kwaku na mu wo de mo hwe said yon pass off asem said yon pe Christopher asem ebrebi na me hwe na wakokofo evangelist bi evangelist minim so onim bible mu se den yo opese o kire se ase ani tine kwaku na pese o kire se ase abrofo na de Christianity ba Ghana ha ena o de ba Africa be da ye please hwe wo no wunro na wugidi no kwaku anan ani baye na tiu mu no eno na believe ba me ka no kora kire kwaku anan mema be fiu baye kwaku anan me ade a meje o Ghana krom ha no obonsu ahia ba ma Ɛxposɛs no eno na me hwehwe osofo ma me kan we Herod time of suma se enkochi Jesus Christ bra what has my Yesu ka kire no e wo Luke chapter number 13 thank you verse 32 papa ba kuna na ka se ehutiama de oka o the Pharisee ni Sadducees for to dead body go coffee mu no Matthew 23 one verse 27 and na eno no verse 27 no good na me ko Luke chapter number 13 verse 31 and 32 Bible say me kan twi no say don wara mu na Pharisee fo bi eba be say ne say free yakọ na Herod epewekun verse 32 and o say wo mo say wonko kan kire sakrama no say
Osofo. Papa. Where yesu na kaso. Bajai. Those days Herod nkenne yan kebeka se on a president. And I say head of states. And I say kebeka se we dia me yem fato ho. Kebeka se oman ne hene. Ana kro ne hene. Te se nkra ha. Ana kumase. Ana say ebia bie. Ana say bia north. O hene kese pa ho. Those days no. En Herod. Enti yakono presidential mu a or your president and as ye ba kingdom no mu a or your henkese kroni nyinara onu diso or first in commando as we tie the Yesu ka kire ne Yesu say mo kon kan kire Herod or your sacrament na mo kan kire ne say ena me sayare o kira me yen sankire ne na che say Yesu peso o kire Herod say na dwuma o ye no Herod intimi stop no. That's right. Because otu ahombone enne o kire obesa yare ye be hyenkom na 31st ye be hyenkom about what time dry ye be hyenkom in the name of Jesus. Ti se Kwaku na to no okeka jimi sem se on primodifo bi an hyenkom 31st a ye jimiye ene wo ye sakraman ene be ye tinimu because obi e be ye tinimu bia ene wo ye jimi sem se de Kwaku na ye no hwe unim Kwaku Annan boss no so wan kasa nche Kwaku Annan ama na nya se jimi sem na boss no san no de say yes your friend atingo den sedu agongo sedu agongo me sedu agongo me kan kire wo enye se mi dwama numu udi agora wo ade ameyew because no akofa Kwaku Annan jimi fo na betra no ye nkwase ade owo na atu ya mpam no ode na sem kosofo bi so a no ne nkofo fa kire kwaji sofo no sika mi ho na be ka kire me se bodi nyame kye ho asem bia ba wo anim na asem ne ba outa ebe gu bodi nyame kye anim ase ebe ma na sori begu na boys bi o ne sofo bodi nyame kye anante o mkuta sofo bodi nyame kye secret ba bonte e be say no enti boys ni demand $1 million and I'm say Kwaku there is something wrong with you Kwaku na sofo bodi nyame kye wakokum ni pa na sa prove now so wo no come and show it to me sa boys no for mo bra me nchen na me hu no no meka de abodi nyame chae Kwaku Annan ntimi anfa bibia ama boys no so amfo ma amba afo san ba another time o si when boys na kasa o mo $700,000 from budget o so for kan ya beduru $600,000 am se Kwaku Annan wa boda mo nim nyansa ana wo tu odidi mi Owusu Bempah atem wo Kwaku Annan wo now started in tokwa ba so first tama o hot FM no kofa Dominic betra ma Dominic ebe twa ntoto me so sa me kopo ase na me yokot enya Kwaku Annan na ma Dominic started sada ya ne Kwaku Annan tokwa ho na sha ase enya Kwaku Annan oba na tu na ba me fie ebe pa me chose boni ade yam bia me fa nchew because of honorable candidate Japan ti ene silver lady mo ena me jade chew because ya kwa una na ya me interview every week oba fie be diska na se bia ma ya bibia ma obi na me kan obi ko jama bi ka so Owusu Bempah de o ye bi ma na oba ba kan ne nipa ko oni me mente sa da na niam ma ya man krofo e di enti no se me ka ba Kwaku Annan timi send me voice messages sai wo free say ya japade a wo ene niam a wo na di tu ho na hwan na me wo fa ene Kwaku Kofi Annan oboa enya no wo fa ne Kofi Annan o ye koshini wo so wo fa ne Kofi Annan come improve it what must here na me wo fa japade o ye wan fa ntu no ho wan ma obi ehu na ade japade na ade tu ho na wo so wahwem na na say Kwaku Annan me fa japade ntu me ho me send the voice message na so ma me play ewo ne nkwase TV na ote so no so and I'm saying no Kwaku Annan me fa japade ntu me ho but ya wo ye na nkwase ade na wo ye no metim ba bi me nka wo si obi afrew threaten na woni Bempah form yensa na mienu ya asofo enti mienu no kra no wuntimi hunu emu ne a o ma nipa ne yesa afei wa wo so wuntimi hunu na Kwaku Annan descend on me di matem hot FM asem atwam once wanka de ono ye ma ye kɔ hɔ wanka ena wanka de si hɔ no so ma ye ebufu ye ba ye ebufu ne de o ka ba de na ye ye ebufu ye ebubu ne ma ukofo bi betro sa me kopo ase nam si nipa no emra me kire nipa na akra na kan sa me pa me mra
And I wo Kwaku Annan uni nipa nka say Thursday memra papa pani ate se me na me tu ka ba ho Thursday to prove to wo Kwaku Annan no listeners nyina say the boy ne kan opoa o say me din keke ye koya boy na ma afa boy na ma na for bu some question say me si mo power me ma ntwanhwefo Kwaku Annan we ji onim nyansa he Kwaku Annan osofo Kwaku Annan onye obi ya me si Kwaku Annan se o me hu bibia so say ye ne ma bi anyanyem me ne ma bi anyanyem enam so ne ma anyanyem onfa ma na mra metra wo osofo afi mami hold on ha na afi bra mu bi ma me na se kwan na Kwaku Annan epe e de age $1 million e de free eya asofo ni bi ho e na Reverend Owusu Bempah ono ankasa atumi apa bai mu na wo de expose we Kwaku Annan na utie ne nsema wa kire kwan fa so a je se eye beef a na se battle e koso e wo ono Kwaku Annan tem no wa cheche mu kama pa busua we eye part 1 for eye ma Ng3g3 ene Kwaku Annan part 2 enam kwan so eba meso so be mi subscribe button no me abel na e one channel like video no so na bibia enye kama pa ha eye inside GH yeba